Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tosil munsangi Parliament session kalai meka Union Minister of Donor Dr. Sukanda Mojumdar chuan Mizoram MP Puke Vanal Vena zona achang Union Minister of Donor chuan kumsang ni somni pakhat February ni som khan sangau tu sai si chwa kong puisial na atan chengwei bel che somruk paruk point bial pariat sanction ni thole he na tho tur hian Border Boat Organization BRO chu thlan ani thu soya motor kong pui kalna turatan Mizoram in June sangni somni pali thlenga ram athlona pek thelo wangin he kong pui lai tura poisa sanction to chu nu kirani thu Donor Minister chuan soya Thingsai to Pangkhwa to Sangau Road project ka Sangau to Sai si chwa to Sialam Road thi lai turin kumsang ni somni pathuma tang nga kumsang ni somni paria chunga thoatan General Staff Funding of BRO scheme da ani to zok thu Minister chuan Puke Vanal Ven hiziakina shilani Union Minister of School Education changtu ni bok pu Dr. Sukanda Majumdar chuan Puke Vanal Ven zo na dangpo changin leng pui hmuna National Institute of Technology NIT Permanent Campus sakna tura sarkar lai puin sum asangtion za chu chengwei bel che zaruk somruk pakwa le point pasari pangani thu soya forest clearance ti fel turin sarkarin ti tur tul piang te ti mek thule NIT Mizoram chu kumsang ni som academic session atana tanani thu te soin tuna hian zirlai zaruk somruk pariat anom mek thu minister chuan Puke Vandal Vena hi ashilani Mizoram le Assam Ramri Chungchanga state panite vo in Tlaidar lia Aizawl Chaltlanga state guest house an in Bedon Home Department atanga thudon danin ministerial level in biakna hian Mizoram lam chu Home Minister Puke Sabdanga na hawanga Assam lam hi Border Protection and Development Minister Puatol Baron a ho thung donani Assam palai hi vo in zo nuwa Mizoram an lo thlen be se ni a adin biak zo nu Tlaidar ruka chanchin bumi te an kom zuyang Tuntum state pani in biang na tur hi Chief Minister Pulal Doma kai shwai ZPM Sarkar adin no a Ramri Chungchanga Mizoram le Assam palai te in biak tum khat na tur ani Nimin Khan Environment Forest and Climate Change Department Chimtui Pui Wildlife Division Swan Ramsa in Ahliam le Thlam le Huanati Chiat Sakte na Azang na dom na cheng noi thum singriat sangriat zali somsari an pe heng Ramsa wanga twarte zang na dom na pek te himi pangani in kumsang ni somni pania thlengvek ni in Chimtui Pui Wildlife Division Deputy Conservator of Forest Dr. Arlel Rodfelachwan longtlaya apisa a hlana zang na dom na hi savom wanga hliam twar Pudinoram tuisin tlang nena cheng sing sari sang thum za sari som sari pangale pu Robin Chakma Jarun Dubasuri nena cheng sing ruk sang ruk zaruk som kwa panga pekani a sai na hliam le huanati chiat sak ngeng pui kai khwa vek mi pathum puchwan ki man nena cheng singa sang ni zali pulom pui nena cheng sing kwa sang ni zali Punara Chandra nena cheng noi khat sing thum zahni te pek ani heng jang na dom dodong tu hian sarkarin an torna chat puya jang na dom na an ngai to sakchu lom man ti thu an soyani Winkan Government Mamit High School a National Midday Pualin Hun Manani Hehuna hian Dr. Lalun Pui Mamit Senior Chief Medical Officer Chuan Rule Hut Laka Invena Poimo Thozir Lai Te Chushilin Damdo Eba Ka Mani Tok Invendan Kut Silfai Chatte Thaile thei a tour silfai chattele in le avel von fight ani thoshil bok Dr. Lalun Pui Chuan School Education Department Women and Child Development Department tin an tho ho na cha anei thei chulo momati thu soya NDD hlotling takka akal theinan lungral taka tho ho zelangai thu asoi When program a hian government Mamit High School zirlai somkwa ten rule hu damdoi albendazol mum hi an eya Mamit district pumpui chunga atum khatna atana pek chwa antum chu singthum sanga zathum somni pathum ani vein huna hian Dr. Lero Pui OBS gaini Mamit district hospital chuan zirlai kal khom tebula teenage pregnancy and sexual reproductive health chungchanga thu asoibok National Deworming Day hit kumtin voini February thale August thla ate man chinani a Mamit district chukum khatachanga kumsom paku inkar te chu rule hu thlau 80 vek turani a no pang kumni noilam te chu mumchan ve 80 chini in kumni chunglam te chu mum khat pek thinan ni a when a ve the dautan August ni som paruk sang ni som ni le palia mob up day ni le tur ni in a ve lauten rule hu laka inven nan a vector ani Winkan Prime Minister's Employment Guarantee Program PMEGP chungchangai to Inkhozol DCP meeting hall a thut kho mani Mizoram Khadi and Village Industries Board
MKVIB chairman Pusi Lerem Lian le Khazol Bursa Puke Vandal Thian Ho PMEGP chungchangai to athukhomte PMEGP noya lon tamthe angber pek dan ansoi hawa bank manager ten hire satna an to thinte an thlen bok MKVIB chairman Pusi Lerem Lian chuan PMEGP angai poimo thu soin district shanga rel pui turin akal mek thu asoyani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani